Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yogana luo jo aya ni yogana luo do chopuma ino ano yesi bala chewi no me ino atuti ko luo ga yugu la ga du ga kokoma nui mo la so le tata ma ino atuti ko luo ga yugu ga du chedo ta jali ada adam be sombo yo hu che yo za ti one che ho Yoza ni te sume Hulua bota me Ano ayam mialange Ijitu sompa Do agaza Jong po ayuga Ho sompa za kamu jong po ayuga Sompa umbong me Ayonya kwelua umbong ga Sompa numa peu me Huimine ayonya ho Son pa nyuma lo guma kweta ulang yo hu yo mo kwega nyuma ya yo se nye uta paku kwekuon do me ayoma paku la kwe wo myo ni jo yo hu yo mo kwega ne yo se so ha kwe ni ga bo sa ya ka bi ge me timi gelange son pa do agaja jong po ayuga ho sompa za kamu jong po ayuga pakuan u chwa khwenyi ga yuma tiga tije mamo me uso po ayonya joga yose unge ayonya numa cho nyukho ni joluga yamo me ajiga ko nushadu ya mine nyukho ni jote le ayonya yose na haume nganya niga lu yuma ma eho hga jo chohati gai yuma dotsu mayudo nela nya le yose ayonya eume miyete yuma dotsu yudo chogon binyaume Nonya ne yumama gako zohoshe le yose eume. Kwinge aga za jong po ayuga nga yuma hulwe mamoma. Nga umesi aga chini bodu tidu yaume. Bodu kweduon upya sumpya choume. Tikhela khela kwe bodu kweduon apa zule aye yele asi silio o laume huinge nga ala la kwe sompa do kuma tu teluoma aga asi khwede nga piao kuma la kwe za nye o sompa chimine leu le mamo ma yose none yuma mamo dotsu hulu eme upya sumpya hwea ano sumno emo me sumno la kwe sompa no pieduo yobe none khamu ga pabi mlatea no ayon agaza jone ayugunge ayon kuma chimi neo bido holu wo myo mage kuma payachimi netea eho no hugane yado iyo yomue yade yajonge nga mange nga ko hugane yado ini nga ga ko sompa tipo zomenelo eho agaza jon po ayugo hwega yosean mapa nukue ngeo
Joe me Ayanido Nashe Nga Jali Jonuan Jolunge Somo Sokan Bosa Numo Nga Gamuma Zamiza Ho Kajiza Huidu Ne Nga Chochotange Yoga Yonalu Egani Ino Ayoma Yodede Luhe Ayoma De Chode Shizujo Ayoma Choma Bo Mine Yode Mapa De Mo Pyu Gako Jadu Me Miamia Ni Ayoma Shijojina Acho Ayoma Mapa Nu Mo Nga Le Nu Me Moleu Du Te Choma Bonya Acho Manimo Lau Panga Le Nu Manga Adu Womyaga Yodede Yaga Maganyanya Mưa mà Deu mà Ina Piolua Gakode Wobala Ni Yajoga Dunya Le Nume Tipona Jali Yo Etumla Kwe En Yose Lue Yatampunya Le Nume Adune Mu Jean Ne Ke Dudu Pai Reu Ho Acho Adion Manukua Adampeo Sombo Kana Yohu Tse La Kwe Yosean Tong Nye Antange Ayone Yapu Yamoji Gako Bo Taume Kuma Chimineura Yosene Khaeneuloe Bui Loyo Sompauga Paya Mhoyume Huilue Yabu Yaloyo Maboni Yosene Palo Sompang Zane Yi De Le Eulue Ma Zane Ini Yosean Nebyo Me Acho Adion Nge Nga Le Adu Nu Me Echo Yosean Ngeulue Acho Adion Nge Manga Mi Yeu Amapo Yesu Nulu Me Adieu Glan Shadoa Sompao Zuzanumon Gakuleu Me Ajimine Ena Khahoga Adieu Gadu Tsokame Adu Cho Mabonya Le Nunge Yesu Adune Amian Lu Joma Le Sajazatauga Nukuo Zidani Joka Sompao Acho Nyenela Nya Le Nu Ayama Yose Lue Acho Gadu Mga Acho Molu Cho Mabo Ho Nao Jian Non Machi Haneu Huma Chimiuga Lue Tabipula Yesua Ayo Tsohang Tijoi Biedzeo Ngeu Maboa Cho hazang khan de a mo je ya mo nge anani nga eko cho hazang ma pa na mo silang ya je ji ta cho hazang khan de a bi byo ji ko Yo ji nga le ma pa sha ne nga anane nga eko cho za ma pa na mo sang ya je ji ta si la ga la na Yesu a ku ne Magale chegama Dao cho te a le je di tang e so mai sha
mà cả lệ chưa khó cao cho từ lệ cho chỉ ta rằng con khi biểu chỉ có biểu chỉ ngã lệ mà phát sáng người ngã anh nên ngài có cho ra mà phát na sang nhà chờ chỉ thay là gale che gamma cao cho de le che chi thang e so mai shaya si la gola na yesu kunye to magale che cho từ lấy cho chỉ ta na chỉ người sao cho nghe xa đời nào chỉ là nghe nhà như theo Giêsu cho nhau nghe dòng và Giêsu nó cho ba la con la na Giêsu cũng nghe tôi mang ga lê che ga mà cao cho love